Enzimi. U našem organizmu neprestano se odvijaju razne kemijske reakcije koje nam omogućuju normalnu probavu, stanično disanje, mišićni rad itd. Jednom riječju, osiguravaju nam normalan život. Mnoge od tih reakcija pri tjelesnoj temperaturi tekle bi presporo da nema bioloških prirodnih katalizatora, to jest enzima. Enzimi su prisutni u krvi, slini, želučanom soku, crijevima i općenito svakoj živoj stanici. Po kemijskom sastavu oni su uglavnom proteini, no mogu sadržavati i neproteinski dio. Stoga i njihovu prisutnost možemo dokazati biuret reakcijom. Otopina tableta panaze, koja u svom sastavu sadrže više različitih vrsta enzima, poljubi časti ako se podvrgne biuret reakciji, što je siguran znak da su enzimi građeni od aminokiselina. Svaki enzim, za razliku od kemijskih katalizatora, najčešće ubrzava samo jednu reakciju. Tvar na koju enzim djeluje naziva se supstrat. Spajanje enzima i supstrata slično je sistemu ključa i brave. Kada molekula supstrata dođe u kontakt s odgovarajućim enzimom, veže se na za nju predviđeni dio enzima koji nazivamo aktivno mjesto. Enzim ubrza reakciju u kojoj sudjeluje supstrat, a nakon što reakcija završi, enzim opet postaje slobodan i spreman za prihvaćanje nove molekule supstrata. Tako, na primjer, enzim amilaza, koji je sastavni dio sline u ustima, ubrzava razgradnju škroba na šećere, glukozu i maltozu. Ako dovoljno dugo žvačemo koricu kruha, osjetit ćemo da je slatka. Ljudi su enzime upotrebljavali od davnina, primjenjujući ih u obliku različitih plijesni, gljivica i bakterija za proizvodnju piva, vina, octa, mliječnih proizvoda i dizanog kruha. Danas je upotreba enzima znatno proširena, pa se oni koriste u medicini za dijagnosticiranje raznih bolesti, u proizvodnji lijekova i vitamina, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji. Sve više se istražuje njihova upotreba u biotehnologiji za recikliranje otpada, pročišćavanje otpadnih voda, kao i pomaganja kod ekoloških katastrofa, na primjer čišćenja površina zagađenih iz